akora ibishoboka byose amenye ko se umwana atakiri muzima, kibaye barapfuye yagize isanya agahambwa atagihumeka. Burya uburongo umugore w'uwundi inama nagira abasore bagiye bari mu migambi yo gushaka abagore nabagira inama ntibarongore umukobwa. Mama wanje yasha ukubito mw'ishuri wigiyemo iki hano hanze wahigiye iki? kwishuri national umubyeyi ufite umwana wiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ritandukanye, dore igisubizo. Autoforge zigihe dufasha umwana wawe wiga mu mashuri yisumbuye cyangwa undi uwo ari we wese waba warasoje mu mashuri ariko akaba yaracikanywe akaba yifuza kugendana n'igihe. Tubafasha kubona imenyereza bumenyi cyangwa se stage mu ndimi z'amahanga. Ibi tukabikora kinyamwuga tubifashijwemo n'inzobere n'abahanga batandukanye. Erega twambaye ikirezi nitumenya ko kera birya byatujyanaga mu mahanga atandukanye, nta gushidikanya twarabibazaniye. Tubiguhera i Kigali maze umwana wawe tukamuhindura uwo washatse kaba we kuva kera. Umwana wawe tumwigisha gukoresha amasoftware atandukanye, haba akoresha amarobo ndetse no kuyakora kuva ku ntangiriro kugeza irobo irangiye. Bimwe yabonaga ari ibitangaza tumwigisha kubyikorera ubwe. Nta gushidikanya iyo asoje aho gushaka akazi, ahubwo abafite akazi nibo bamushaka. Erega ufite ubushake ntakorera amafaranga, barababeshye ahubwo arayakora agasigara yigisha abandi kuyakoresha. Autoforge Solution uzi igihe ndakurahiye. Duhamagare kuri izi nimero ubona kuri screen yawe. Mubyeyi, ubukungu bwawe buhindura inzozi z'umwana wawe, ububike mu mwana wawe. Okay. Urakoze cyane aho dukurikiye kuri Smart Maker TV show. Uyu munsi twavuye aho dukorera, tukaba turi muri Kenya i Nairobi. Dutemberera umuntu twumvishe ko ashobora kuba afite inama ashobora kugira urubyiruko, ashobora kugira abandi bantu basanzwe, mbese ni inama zakubaka societe. Buri wese yigire ku wundi tubashe kubana mu mahoro. Niyo mpamvu rero twumvisha umuntu twumva ngo ni Rich Mind, dutekerejeho ngo iryo zina Rich Mind ubwaryo, ubundi Rich Mind bivuze iki? Rich Mind sigura umuntu afite ndetse nabwo amajya make ubutunzi bw'ubwenge. Ubutunzi bw'ubwenge afite ivyo atekereza byinshi. None ko burya tuzi yuko umwana yavutse aribwo bamwita izina Rich Mind ryaje gute? Ni ry'ababyeyi bakwise, ryaturutse he? Ngiye kubwira ati Rich Mind niyo niswe n'ababyeyi bangiye kubesha. Rich Mind bivanye n'ubuzima naciyemo. Umuntu ashaka kwigisha ubuzima bivanye n'abantu baturanye n'abantu bamwegereye, akagenda yiga byinshi kurushaho. Nagiye kubona izina rimwe mbona kwita Rich Mind. Umutunzi w'ubwenge. Izina abavyeyi banyise ntabwo ari genda Rich Mind. Amazina yanjye nakuni Sengiyumva Japhet, lakini izina ryanje ryo mutandao kuma YouTube, TikTok, Facebook ni Rich Mind. Abantu babyumve bagukurikire kuri TikTok, bagukurikire kuri Instagram na YouTube. Hose witwa Rich Mind. Rich Mind ubu tubwiye yuko bisobanura umuntu ufite ubutunzi bw'ubwenge, ufite imitekerereze, ufite none ko twaje gusura idafasha jeje nyene. Ifasha society. Ishobora gufasha society. Umva ibitekerezo byanje. Ibyo no bahanura cyangwa advice cyo kubaha bakayikorera ko. Sinaba ati ndi innocent cyo ibyo nabwo byafasha byose. Ariko byafasha. None ubundi ko twaje kugusura i Nairobi, ko twagusanze i Nairobi, ubundi tukaba twumva uri kuvuga icyo ni ikinyarwanda uri kuvuga ni ikirundi? Ariko byose nkacu kimwe. Ikinyarwanda ariko jewe ndi Burundi. Bitega. Nibaza umunyarwanda amaze gushika mu Burundi, agatembera mu Burundi bitega hanze. Impamvu nkubajije gutyo, urimo uradusobanurira iryo zina uravuze ati bitewe naho naturutse, bitewe naho navukiye. Ubundi wavukiye hehe? Ese wahuye n'ubuhe buzima kugira ngo twumva koko iryo zina ryaturutse? Rich Mind. So urakoze cyane kumba iyo nk'uko. Jewe ndi wa mwana nakuze tagira abavyeyi bose. Je nakuze fise appointment. Ndi mwana umufite yagira kabiri. So ubuzima yagiye ncamo byatumye ntiga nkuko ndabyifuza. Nimbuze umuntu yarapfuza kwiga agere kure ni jewe. Rero ubuzima naciyemo ibereho yo kubantu byagira kabiri biraza benshi araza kunyumviriza abo bafise umuvyeyi mu barabizi. Barabyumva. Hari ubwo nko ndabisigura cyane ibyakunze kwiga. Mu mwaka wa 6 barayumva yumvye kunga banda mu bari ni mumva nchini mu Swahili. Oya feel free. Adukurikira bo barabyumva, dukurikirwa n'abantu benshi. Iyo mwaka w'indwi ushozi barambutse buranka
gusa wagaka amashure ntabwo ubuzima ntawo bya gupambana ubuzima ibujumbura nkuko nguko so hari abantu benshi biga ariko bageze za kaminuza ariko batazi kubana ubuzima batazi kubana n'abantu ngahanze rege iyo uvuye kwishuri ukaza ngahanze uburyo utanga ubundi buzima butandukanye bwo kwishuri so ushobora kuba kwishuri waba wa mbere waba wa kabiri utige ushika mu wa kane uce umanga mu wa mbere mu wa kabiri ariko waje ngahanze ubuzima ho kubita bivuze ko ubuzima bw'aha hanze ari bwo bukomeye kuruta ubwo mu ishuri je ndabatego cyane mu ishuri wigiyemo iki hano hanze wahigiye iki kwishuri nacho nahigiye ko n'ibyakunze ko niga rero ngaha hanze narahize byinshi kandi byo bifashije sinava ngo ndi kure cyane ho ngaha Nairobi ni muri East African Community turi mu gihugu kimwe ariko hari abenshi bari wacu Burundi bifasha muri Kenya ariko batafise uburyo bahashika kazumva ngo wabuze uburyo barafite amafaranga ahubwo bafise ukuntu bahashika connection hayo bafise kandi ibyo byose biva mu bwenge ariko njye kwa amashuri yanje 6 kubera kubana n'abantu neza kuganira n'abantu neza nicyo nahanura nk'abantu bakorera ababosi ubuzi bakubane nabo neza yego batitaye ku mushahara bakorera kuko ushaka gukora 6,000 ariko za mu bosi ukorera umukwiye ko byinshi gusumba 6,000 umwitwaye ko neza cyo kugira ngo nshinga ahantu ufati umuntu nakorera yatumishika ngaha hari n'akantu njya numva bavuga ngo burya ngo umuntu yaturutse Burundi ngakagira ngo muri Kenya ngo yateye imbere wo byumva gute ese wo ntubizi byumbaza umeze nk'umwarimu umbaza ibyuzi ese wo kugira ngo uve Kigali ushike ngaha Nairobi baza atari ntabwo wateye bro okay karakanyuzemo rero kwara kugira koko numve koko na ya mitekerereze yawe Richmind koko no umuntu utekereza ni nayo mpamvu twahagurutse kugira ngo tuze twumve ibitekerezo bya Richmind twumve ibitekerezo byawe ese twumve ibitekerezo twumve inama ugira urubyiruko twumve inama ugira abakuze ese koko turebe koko nimba koko ari inama zabasha kugirira umumaro societe inama nogira nk'ugwaruka imisore nkanje kuje ndacara umusore n'ubwo ngeze ino ndashaka ndacara umusore inama nagira abasore bagiye bari mu migambi yo gushaka abagore nabagira n'abandi barongore umukobwa yavyaye nivyashika n'akarongo umukobwa yavyaye yego akora ibishoboka byose amenye ko se umwana atakiri muzima kibaye barapfuye agize isanya akahambwa atagihumeka ati ibyo bishatse kuvuga iki ati ashaka umuntu nagira wenda ibyago tuvuge tubyita ibyago yo kurongora na accident karongora umuntu wabyaye ashaka umuntu wabyaye ariko ufite nabi ntabwo navuze ngo ibyago byo kurongora ntabwo ari ibyago ko nikimutegura navuze ngo nibyashika umukunzi wiwe canke umugabo wiwe yagize accident agapfa akaguma imodoka cakagwa ese agapfakara yego akaba ari umugore w'umupfakazi abari bashaka uyo ko urukundo ntiruraba imyaka cyangwa rurabiki ntiruraba ngo umusore ngo ntaravyara umukobwa yaravyaye ashaka kubana ariko amakosa maniniya ushaka umukobwa afita umwana isakiriho nasakiriho ni bibi gute buryo uburongo umugore w'umuntu gutese uburongo umugore wundi none uwo mugore nimba ko kagushaka wenda afite umugabo babanye neza cyangwa se babanye neza aba yakwipfuje yase umugabo wiwe aba yakwipfuje buryo we nawe ushite mu bugori bwawe ugashaka uwo mukobwa buryo ubukosheje nta nuko nakumogiye nka jewe Richmind wasigurira ngo n'urukundo rwabitumye ngo umushake hase we Richmind ubona ko iki gihe urukundo ruracyariho urukundo ruriho uburyo urukundo papa wawe na mama wawe bagiranye urukundo barashakana babyara abana bubaka umuryango bubaka societe abaturanyi barabamenya ko iki gihe ibijyanye n'urukundo ubona ruriho majya make navuga ati urukundo ruhari gubu ntukubeshanye canke ntuharara umukobwa w'ubu ashaka gukunda bivaye n'ukuntu wambara bivaye n'akazi ukora bivaye n'ukuntu akubona aba yakwipfuje cyangwa yagukunze nawe uvuga ngo urya rukundo rw'abavyeyi bacu batuvyaye bagiye afite imyaka 50 60 70 nta rukihaje nta ruhari niko ubibona niko mbibona kandi niko biri nta ruhari kuko giye abavyeyi bacu aje nakuriye mu cyaro
tuvita ngo birimani cyane kuri hano rwo mu cyaro njya numva bavuga ngo ruguru ni kuvuga yuko mama wanje yasha ukubito ariko natwe turi abana mu guhita bimenye ko yakubiswe yego kandi bwaca mu gitondo abavya abana bakamubaza nk'ababanyi bakamubaza ababanyi akababesha ngo nari mfite inkono y'ibijumbu ngiye mu nzu nkuru ngo inkono y'ibijumbu mu gikoni ngo hasi ngo ndakomereka kandi yarayakubiswe yamukubise byakomeye yego arashaka kubivuga ashaka kubisigera cyacubahiro cigo cyo mu rugo avyumva abantu bamenye ko yarayakubiswe akabika avyumva ariko umwana w'umukobwa abana bavuga ngo ngiso yavuga ngo ufite vya 2000 hivi toto vya 2000 ukivigusa tu hivi kidogo ubikora gusa ukabigira nk'ugatoyi n'umubanya yamenya yuko warayumukubise kandi utanamukubise wamukoze gusa agasakuza cyane abavyeyi bacu bafite kwihangana kwihangana ukwiye navuga kigero kuno ntabwo uzonagaruka ntabwo mbona ko vyoba kurugaruka kundo gubu nta ruhari kundo no guharana abakobwa ubu bose babayeho nk'abastari babayeho nk'abasari bashaka kugira nk'abasari abyumva ashaka uyu mwaka bari kumwe n'uyu mu mwaka uza bari kumwe n'uyu bana ko turi mu 2025 mwaka ugiye kurangira uzasanga umukobwa nk'ubu badetinga n'umuntu uyu mwaka uyu ni mwaka afise undi muntu 2027 afise undi muntu 2028 afise undi muntu 2030 azafise undi muntu imyaka izashira ari 10 afite abantu barenga 10 kandi papa na mama wawe babanye imyaka 20 n'ubu baracyabana bakubitana bagwana ariko bakabigira ibanga uru niko rukundo umva hari amasezerano bahana nubwo baminana ijisho ntawahebuye undi ariko ubu umukobwa ushaka kumushaka ufite iduka bana nkabona ubuzima twa mu Nairobi ushaka kumushaka ufise nk'iduka ry'inkweto cyangwa iduka ry'imyenda umukobwa yawe ukunze kugira iduka ry'imyenda byashikwanze kuzima buyumba ngenda buhungabana kamera nk'usubira hasi byashaka bigasubira nk'usubira hasi business kamera nk'usubira hasi wa mukobwa ikibazo cy'abakobwa bubu beshi biyango barize kuva form 1 mpaka form 4 ari university yego afise nomero z'abahungu beshi bona ati wakamana bya byesha byasubire hasi azataka gutekeza wa mutipe bagyamana mu mwaka cyagiye giya form 4 cyangwa form 3 gutekereza ya mutipe byibura yarahigiye kwiga yarose buruse aje hanze bakora amadolari ku kwezi aruka 1000 none ko uri guhuza iki kumwipfuza ko ikintu cyo kwiga cyo kijemo gute kwiga ni ikosa kwiga ko uvuga ati aho yaciye hose aho yize hose arabo baryamanaga bivuze ko umukobwa wese wize yaryamanye n'abasore ibyo bintu bitekereza hiki wana ntabwo mvuze wize wese yaryamanye n'abasore ahubwo afise numero z'abantu beshi yego kugira nimero bihurira he no kuryamana ibyo byatandukanye yego shawe ubu nta mukobwa waterese ubakwifuza nta mukobwa uki mu Rwanda waterese ubakwifuza uwo muntu washatse uvanga n'umugore wawe yavyanye n'undi mutipe yego wowe uzaja mu kazi ugiye mu kazi umukobwa na telefone amutima ubwiye ati umwana arakeneye school fees arakeneye imyenda urabona bro yego kandi bazana gahunda hano bazahurira arabwiye ati ngwino dukore shopping umwana yego kuko umutipe ntabwo azi ko umukobwa yashatse umukobwa yamuhishije yego ariko umukobwa afite urukundo ntabwo yahishe umugabo wiwe ntabwo yahishe umuntu ko yashatse yamubwiye ariko abo nibo bafite umutima w'ubucucu azamubwira gahunda umunsi umwe tuze duhure twigira shopping y'umwana umukobwa nazagenda umunsi umwe hari nigaza atabikubwiye cyangwa ubwiye ngo agiye gutembera anti wiwe abona amaze kugenda bazabana umusore azamukora shopping kandi aho afite imitima yoroshe nashikana agasanga umutima afite imbere ubuzima bwarahindutse yego nawe ubuzima mubayemo nibwo bwo kujya dodo yego guhera ku wa mbere w'icyo umweru yego umukobwa azamukora gituza mukore hehe umukobwa azaragira yego kandi namusaba byamusaba ntazabwa azamwima yego umukobwa nta mitima bafise abakobwa bafite kwihangana umukobwa n'ubwo bamukorera ibyiza bingana gute ntibafite gutekereza araguhemukira ikizabuza ko ajyamana nawe kandi ari wewe ari umugabo wiwe kandi azi ko afite umugabo ntibizabuza ko ajyamana na wa ex wiwe abakobwa bo mino misi baducitinga n'aba ex babo uvuga rero wa musore wewe ugishakisha ushaka umukobwa wife material mu cyongereza ushaka umukobwa yavyaye ukaba ushaka wife material ushaka umukobwa ataravyara ushaka umukobwa adafite umwana kandi ushake umukobwa aba kwa sina nyina ushakisha umukobwa aba kwa sina nyina ushaka umukobwa aba kwa sina nyina umukure mu rugo kwa sina nyina kubera wajya mukobwa rujya rukundo cyagiye cyubahiro asa se wiwe
namara gushika mu rugo azarukubaha azawukunda kubera kumera abawe bakasibiye. Ntushake umukobwa wa single mother umukobwa atagira umukobwa igihugu cy'iwacu afise indero rumwe. Umukobwa afise umutima umukobwa n'umutwe mu rugo arakubaha niva mu kazi uzanye nk'ishashi mu kibonko azakwakira agusubiza ati mutware wanje gute. Si wa mukobwa azashaka gutura ibibazo uyu mutware tutwanye twashwanye twavuganye nabi. Umukobwa mwiza umugore mwiza wife material nujya muntu uvuye mu kazi akwakira neza agusuhuza akakaza kukubwira ibibazo mu nyuma wanariye wanaheje gufungura muri mu gitanda yakubwira ibibazo. Ni wife material kandi ni wife material ushaka kumubona uzamushake mu rugo kwa sena nyina yezwe sena nyina kandi mu rugo urabe neza ko serugo mutware ari wavuga ijambo rya nyuma. Nusa ugo rugo umugore ari wavuga ijambo rya nyuma uwo mukobwa ntumushake kuko umukobwa azotora ingeso za nyina wiwe wa muhungu uzahangayika uzarira udafite ubyo guhumurika kuko twebwe abahungu turakunda ibice 90 kugira twebwe abahungu dufite urukundo. Abakobwa baraharara twebwe abahungu turakunda abakobwa nta rukundo bafise. So ico navuga mpereza ko ijambo rya nyuma nuko navuga ati wa musore ushaka gushaka umukobwa wife material gushya mu rugo kufa kuzikanwa ati upfuye nabazapfa apfuye nawe uzapfa. Shaka umukobwa ataravyara atamwana afise kuko nushaka umukobwa afise umwana uzaburongo umugore wundi muntu ntabwo ari umugore wawe wabyumva. Kandi ushake umukobwa afise abavyeyi bose abakwasi na nyina kiretse ari yagisida yabaye se agapfa canke nyina agapfa tukavuga ati umukobwa w'imfuvyi atagira abavyeyi. Nawe uvuga ngo se wacahari unyina yarahukanye ngaba Nairobi cyangwa Kigali aba mu muji canke ngo nyina ngo yavuye kwa umugabo wiwe garibana arikodeshereza uwo muntu mubane wose. Iyo ushatse umukobwa mu rugo ari waganza canke bahukanye n'umugabo wiwe ari we se wo mukobwa umukobwa azotora ingeso za nyina wiwe nazi wawe kuya kuntu nyina we atubaha umugabo wiwe ari we se wiwe nawe ntabwo umusuma zo kubaha kuko azogendera ku mpanuro nyina wamuha kandi nta mpanuro nyina we azumuha nziza. Niyo gukunda cyo gutushaka umukobwa afise abagenzi b'abahungu benshi ukumva umukobwa akubwira ngo uje ngo nta nshuti zabo ngo z'abakobwa afise abakobwa bagira iminwa inshuti ze ngo n'abahungu umukobwa ari indaya ntumushire mu rugo uti gute umukobwa ari indaya cyane gute atakunda abakobwa kandi nawe ari umukobwa nawe afite umunwa nta mukobwa wagira ngo afite inshuti z'abahungu atari indaya ngo nta nshuti z'abakobwa afite gute bibaho. Umukobwa ahubwo afite inshuti z'abahungu umukobwa ari indaya ntumushire mu rugo indaya kabisa. N'umushira mu rugo naho wishiriye umuriro mu rugo rwawe urahatwitse urahangirije n'ubuzima bwawe nta gukunda kuko umukobwa nta kintu kimwe gufasha mu buzima nta kintu kimwe gufasha.